B klasının Hoş Alife bayramına hoş geldinizler demekçiyiz. Anda bize birinci B klasının okuyucularını sahnaga çağırıp alsak. Bu vakit bulsa daima yetişeyim deyip bağrına. Asker Bekova Amina kızımız. Sapırdı, tuttuk degen balamız. Mınday balları köp olsa aldığa biz çıkarız. Sabahca tuttuk balamız. Sabahta da köçödü, adetli dayım saktagan. Başkalardan kepgam, dastan жақшы девгам. Закиров Дастан балабыз. Таланттуу кыздар менде көп. Анын бири Салиха. Эл журтуңду урматтап, кызматын кылган ардайым. Исакова Салиха кызыбыз. Uzun boylu sulu kız. Anın adı Uğurhan. Bilmem video kandayın. Mektepte sokular ardayım. Asanova Uğurhan kızımız. Adına zaten yarışkan, altıda dayım baratkan, kulüp durar gözleri, ırbiyle dil taratkan, Karimova Rayana kızımız. Büyük ünlünün gencesi, apasının erkesi, zatına adı yaraşıp, en din bolgun tiregi, Abanır Deniz. Yaptı kadar direkt, buna gelip yaptı kadar. Özün taza karmagan, klasta жақшы okugan, taktikti de saktagan, bilim aluğa umtulgan balam, Şadınbekov Elgiz. Kiçinekey boyu var, köptü bilgen jağı var. Kiçinekey baraka köp nerseni badırar. Almanbek babam Medina kızımız. Jara çokluğu boyu var, jak çoksam degen boyu var. Enesinin kolunda erkelegen jağı var. Sabırcanov Ali. Mı damgası koşulgan Muhsina Banu adına tatına. Okusam deyim daima mektepke gerek şaşıla. Ulukbekova Muhsina kızımız. Doğuşu var yetişke, үйрөнүптөр бул ишке. Үйүнө жетпей калганда, калып калат тайнеде. Мамасбекова Латифа кызыбыз. Үй бүлөнүн эркеси, тайнесинин эрмеги. Балдарды келипте коркутуп, мен биринчи болом дейт. Кочкоров Абайбек балабыз. Adına zatı yarışkan Rayana bizim kızımız. Sabahla daim geçikpey, mektepke birge barabız. Tınısı var Rayana kızımız. Gül boyu nazik peyni var, sozulup жүргөн жагы бар. Озуп чыгат баарысынын шабыдуулук жагынан. Абдуллаева Арузат кызы. Birinci B klasının 12 oğul 14 kızı var. Алардын эң кенжеси классымын эркеси Эгиз кыздарын Батмазура.
Кичинекей бойы бар, таза тұлы бойы бар. Алдыға дайым ұмтылған нұр жүзді бұл қызыбыз Жорабаева Ширин. Тоқты оңын өзімді біз, сұрасам барын сақ белген. Өлкөбүздү башкарган Амир болом деп те Кочкоров Амирбек балабыз. Окуучуларды чакырып алдык. Биздин майрамдык кечебизди ачуу үчүн мектептин директору Абдыкалык агага сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү кечебиздин ардактуу окуучулары, ошондой эле ата энелер. Бүгүнкү алипе менен коштошуу майрамыңарды ачык деп жарыялоо менен биргеликте баардыгыңар тынччылык, аманчылык каалап кетет. Ушу алипеден алган билимиңер алдыдагы алуучу билимиңердин башаты болсун. Баардыгыңарга Кудайым тынччылык, аманчылык, ден соолук берсин. Билимдүү биздин мекенибиздин сыймыгы болгон жаштардан болуп чоңоюшуңарга чын жүрүктөн өзүмдүн каалоомду айтып кетишке мабуз этет эле. Баардыгыңарга ден соолук, окууңарга ийгилик каалап кетем. Бүгүнкү майрамыңарды ачык деп жарыялап коеюн. Куттуу болсун майрамыңар бүгүнкү. Силерсиңер келечектин үмүтү. Мыкты окуп, таалим билим алгыла. Таза сактап, билим кенчи китепти. Мына биз 1-сентябрда мектеп косогосун аттадык эле кечене. Мына бүгүн эми өзүбүздүн сүйүктүү китебиз болгон Алипбек Бей менен коштошуу кечесинде отурабыз. Андан эсе назарыңыздарды балдардын чакан адабий музыкалык кечелерine көңүл буруңуздар. Assalamu alaikum imandarım amamı. Asbağla kalayım ben de aydım salamdı. Saltuğla başında salam taşvalalı. Çuraş balalı urmat değil mamamı. Aman da salalı ardağım benim mamamı. Saliha, ayday. Ayday sıla apalarga. Askatalı yakalarga. Mecina. Berimdi muğalim derge. Çaksın aytçı kattı. Berimdi muğalim derge. Çoğu. Balda, azı kaçı mezgili? Yaz mezgili. Yaz mezgilinde qanday özgörçülükler var? Kim aytıp koyar? Жазда qanday özgörde var ayımız? Vay çiçek, gül Dağı kimlerдің майрамы өткөрдік біз? Apalardың майрамын өткөрдік қой? Apalardың майрамын өткөрдік, жаз мезгилинде Жодар айтқандай бай чечекей гүлдейді. Бүгін бізде чоң майрам, Алипенің майрамы, әріптерді үйреткен ала қылдың қаймағы. Бүгін бізде чоң майрам, Алипенің майрамы, тыбыш менен таңғалар, ұшыл бүгін дам екен. Bayram geldi münayim günde, sığırlar, canlılar, bilgi, kitaplı çocuklarda, bir de kitaplar.
Anda bari sorduğundan kılavuz, bay çiçeği. Bizim bu mahallemiz hazır bir yer. Novruz'dağı Alas'tı. Canlıcıl geldi yakında, eskicil gelir ardına. Cılamaşa mezgilde, Alip beni ayakta, ırırdaşı bibiyle ballar geldi sahnaya. Alas alas, arbaleden kalas. O Allah'ım, ballara ömür berek ver, canların aman kılak ver. Sak salamat toy jetip, katıktı insan kılak ver. Alas alas, arbaleden kalas. Calın beydi de azık kızların arkasında Calın Bey, beyine konu bravo.
ким жетишпedi? Алипе жетишпedi. Анда Алипени чакыралы, Саламатсыңарбы, балдар? Арбаңыздар, жаш достор. Келечекке жол ачар Алипен келди ортого. Билим деген баланын Алипенин мен берген таңбаларын билсиңер. Мен урматтап жүрсөңөр, айткылай чулгайын. Алла таңлатып той үйрөткөн Алипеге миң рахмат. Азаттык мекени күндөгү. Алипеден. Алипедей бул дүйнөдө чыдактай. Азаматсың. Медина. Biz birinci klasta Alipe'ye ders olduk. Tamba tanım şarkı okup Alipe mene başlaştık. Çıralarını kadar bağırdı. Sıkacak gibi oldu. Alipe sütü açıkladı. Akçoldu. Ana çok unutmaklı var. Fatma haydi, sulu yazılar da zaman. Bu yazılar baştan var. Haydi. Otur, anan giyin. Kimin gerçi cazanda gerekten zıttama Gülay Gülzat Belediyesi kül tergesi salağa. Birine verin. Davet taraftarlar, giderik daima, müdürlük dostlara verdiler. Azamat. Geleceğe zaman çıtanmadan başkalar çok ettirmeydi ve göklerden kaydalar. Dura. Sokaklardan başlayalım. Kısımsa hafta cesur, uyduk birimiz var, zeki baba. Elgiz geber. Ne biteceğim, iyi nafada kastalar, kaçı gün aptal yürüyüşen kastalar. Yengiz. Olsaya yaptı, çıtanmadan başlayalım, iyi başla, biraz söyleyeceksin. Kursan be. Kursan. Giyip kanlar, kanat kayda kanlar, karan sakatlarına kırsamazsa canlar. Lampoçkalı, cağalı, canlat başına, Leyla koda balıktı, yer tatarıp çaçına. Mustari Banu. Meşek bayın mamala, gagan başkala, Marat Ağay. makaga meçekeş, başına baraka. Zamansın. Amina. Kim oturuyorsun? Yerinde gelsen kavuna, dızardı cazamına, nazıyık balık çok nazıdayım battağı. Doktor, terus alamat. Toğolak kata bakşaş. Otam kasar. Otanması toğolak, oku otun oroko, otanmasın kodunu. Otak ilge barkana, bıçaklar barkana, bıçakması dokuda patlayan tamçağa. Sekreterimem söz başına alırken, kompütür başkarıp, robotlar işlerken. Azamat. Salifat. Sabır suğarar, sayra salar, siz yapmada bakalım, size kuralar. Dört damgalık tegerek, ördek nesin ökerek, ötüğünge sanatçı, kanca damga öterek. Azamat. Temizde boğuşum, çıktı damgasından bulam, çıktı damgasını yazmasam, toppalgıstan oppalam. Ulkan. Bu dağda yaşagan, mukuluktu sayragan, şu kaysıkanar, tu utanmadan başlagan. Şu kayısı kanattı. Utanmadan başlayan kim var? Azamat. Ece Gevizge. Turma canım konağa, calda biz kıtamga, kılamas renkere, kozda suratlı kanga. Kısa kangaga, kıtamgasın calgamız, Çok denir. çok türegen büyükte. Kan denir. Bir derece var. Çabalarga çağılgan, çıtangası жазылған, çıncı bolup çoğalın, çındı kıyık var. Şirin.
Şıpıldaş, aldağını ışıktan şöyle şartlar, şartlar yüzünden şekil çıktı şartığa. Bayır. Üçtürü kağa gerek. Dürüst keske. Üstte kağa gerek. Itamaz koldan kay sözü kim bilir. Qaysı sözü kim bilet ıdan ketken? I tamgası ketken sözü kim bilet? Ağzıma diyecek özge rahmat. Bunlar uzak etme kalın. Eşi geri gemerek, ya tapası en gerek, en biriyi kadının, ene desek ekelet. Ele tepe verdelot, bu damladan baştalat, vaksal, caka paravaz, vagon şurap paratat. Azamattır. Sağlamunu koldunu, sarı kulak kırıldı, Azamattır. Sabah Ali Pekres'e versek. Ali Bekir Sözbaşı'nın Siler menen ırırda, birbirlerinin suyunu, meni cundap suysanır, men urmattap жүрсіңір. Айт кылачу кайым, китебимден ылларын. İlahi mene piyası, kara sakan piyası, açık açık piyası, kornede şaftı. Hani korktuk ben, onun açık açtır. Ali gibi. Kırmızına ağlat olsun. Az karşı var. Caya kışı kettiler, bölgesi var hatta, asman dedikleri. Belgisi var hatta. Bir balda şirin tulağı var hatta. Kavaday tutulmaz, tulağı var hatta. Ana değil. Kursan. Kaçma bravo. Futbol. Hatta oynayalım. Havalar çık bol, oynayımız futbol. Burcumda çınarsın, başlasın futbol. Ana değil. Neyse koyalım. Gol. Almanın yalpayıp koyduk ha. Arızatla bir. Ey adamzat bettemzi yapkan sulu bulgava, su silahan zor bola, su kodagon kor bolur. Raya'nın tepkisi. Kitepti suy barkın bir kiteptin köp akılan kitepke. Kim dost bolsa al oşonun jakını. Çok aytağız. Kitap bilim olar. Ceken Ömer, Medina, Mektebim. Medina. Top dur. Hemen bak, dinle. Gel, oğlum. Ana özümüzün en kımmet balık deriz. Alife jönünde dağı ırlarımızga gecek versek. Otuzdan. Algan günden. Bir ek ucu. Ya
Kitaplardan başkası, Özkan Tungut Çarşısı, kitaplardan Tölbaşı, Ali Bey Altın Aşkıcı. Kursan, defterden başkası. Kitaplardan başkası, kitaplardan Yaxşısı. Çarşısı, Aytın. Aydın dese, Kertürü, Yen aytı. Yer Hatfer Delezi. Ayminan. Fakir anneler var, hadat oldu. Ali Bey, sütü aç verdi, ak oldu. Bizim balдар bir gana Alip Bey menen gana çekter bersen, orus tilini dağı okşat, anda gezekti orus tiline bersek. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые учителя, родители, гости, наши ученики. Сегодня у нас праздник Хош Алипе. Я вас поздравляю с праздником. Всем вам желаю крепкого здоровья, больших успехов в работе и учебе и долгих лет в жизни. Поздравления! Здравствуйте, дорогие родители, учителя и наши ученики. Поздравляю вас крепкого Здоровья, успехов. успехов на работе и на учебе. Хорошо. На уроке я сижу, я читаю и пишу, я читаю разу, да, я пою эти слова. Мы ходим в школу, в красивый светлый дом, так много разноперен, мы учим и поем. Вот Доска. доска, а это карта. Вот Это стол, это стол, а это карта. а это карта. Вот нет, Вот нет, а это стол, а это стол, вот стена вот стена, и... окно и пол. Хорошо. Надька, В сумке ручка и резинка, и красивая картинка. В сумке книга и тетрадь. 1, 2, 3, 4, 5. хорошо. Станем вместе. Мы трудиться и друг другу помогать. Надо много Нам учиться, нам учиться, надо много нам надо много нам узнать. узнать. Хорошо. Пословица, ребята. Ширин. Мы научили пословицы на уроке русского языка. Кто? Кто много читает, Тот много. тот много знает. Хорошо. Будешь Книги книги читать. читать, Будешь все будешь еще знать. знать. Папа, дедушка, 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 бабушка, бабушка, папа, папа и мама, брат и сестра. братья и сестра. Вот моя. Вот моя. Здравствуйте, мы с каждым взрослым, а к пятым своим обращаемся мы просто и перед говорим. Мышка косолапой по лесу идет, шишки собирает и ногой топ-топ. Зайчик все ищет, зайчик. Зайчик маленький сидит, он ушами шевелит. Вот так, вот так, вот так, вот так, он ушами шевелит. Хорошо. Это может быть не насым, или солнечным, или ясным. На погоду Не не смотри, добрым. Утром говорили. Хорошо. Споем песни. Пусть всегда будет петь солнце. Представься.
внимание. Хорошо. Теперь школу собирается, выносит вымылухо, хвостик ветер сухо. Хорошо. Еще кто? Бабушка любимая, как мне нам нужно весь весь, работая, наша жизнь полна. Хорошо. Еще кто? Наш урок окончен. Спасибо за внимание. Балдар, бұл мектептен білім алсаңар, ырларды, үйде кітепті кім оқытады сілерді? Апамыз жана атамыз, чоң энелерimiz, тайнерді айталарымыз оқытады. Анда апаларымызға, аталарымызға арнаған ырларымызды. Отырып тұрасыз. Апаларымызға арнаған ырларымызды айтамыз. Apa kira? Apakin, ayba, musim, tübülük, barbun, bahtera, aycaralgan, kubancin, apakin, ızak terin, alandın gül.
apakem, ay apakem, asılcan, ay apakem, ardağım, ayarım, men üçün, ulum üçün, ayabas apakem, apakem, ırdak berim, alandın gülün terim, sağınıp kedin, apakem, ay apakem. Hayır gülüm makineye aynen aynen apakem. Maaşını daktayım. İçin önden daktın sen. Muksina. Ata enem arbattu. Var bolgular ardayım. Ata enemin aytkanın dayım kulak zamatta. Ardağım menin apakem. Çoğungus baylık berekem. Alpeşte cürüp östürgön altınday menin apakem. Ramazan'a ver. Yerim toğup östürgön, ardağım menin atakem. Tengdeşi yok. Tengdeşi yok dünyada, altından kumbat atakem. Azık ecekiler karda. Dırıvız bak. Kırdayım. Bir, iki. Ak sütün bergen apamday. Tınçalı teçbir jatalbay. Okutçu bilim olsun der. Kan gördün alız basalbay. Başlayıp dersin kılarım. Muharrim akıl çırarım. Suyuktu ece yakayım. Silevye altır şeytanım. Başlayıp dersin kılarım.
alifbe kitebimiz başka keyingi birinci klas okuşlarına baruğa şaşıp жатıптır. Alifbe kitebimiz menen koştoşolu. Kana? Alifbege ne deyimiz? Alifbege rahmat aytабыз mı? Rahmat aytабыз. Аябай сонун экен, аябай жакшы окуйт экенсиңер. Адабий окууну дагы мына ушундай кылып жакшы окуга, кош кабылга балдар. Hoş oldu, barış. Anda bizge keyingi kitebimiz bolgon adabi okuu kitebimiz geliptir. Мен адабий окуумун салам бере бейилим. Силер менен чогулдап бий-бийлеймин сүйүнүп. Саламатсыңар. Adabi okuu bizim okucularda ır beylerine şöyle oldu. Bizim okucularımız hazırkı uçurda kelgile okuyumuz, birge okuyumuz, kelimet oku programmasının negizinde iş alıp baratабыз. Bu programmanın maksatı ata-ene менен muğalim birgelikte iştesi olup esептелет. Mına uşuğa bizden ata-enelerimiz jakından jardam berip iştep келатабыз. Mına uşudan bir-eki müzündülördü sizlerge tartılayбыз. Hazır kursant Жана Мурталип Бану kızımız çoğ enesi Jamile эже менен ырдап бермекчи. Çoğ ene, aykırıkçı. Merim жардам менен аткарыла турган жомогубуз чаңгыр. Абышкай чаңгыр экти. Чаңгыр аябай чоң болуп чоңойду. Абышкай чаңгырды жулмакчы болду. Тартты, чаңгыр
чыкпай койду. Ал жардамга кемпирин чакырды. Кемпирим, жардамга. Кемпирим, жардамга. Ay abışka emniye oldu. Takalmaya oldu mu? Кемпир абышка чаңгырды, тартты, бирок чаңгыр дагы деле кыймылдаган жок. Кемпир кызын чакырды жардамга. Kızım gelçi adamga. Gelçi adamga. Kız kempir abışka çamgırdı, tarttı, birok çamgır dağı dele kıymıldagan yok. Kız üydögü köçüktü jardamga çakırdı. O küçük kızdır, kız kempirdi, kempir abışka çamgırdı, tarttı, birok çamgır dağı dele kıymıldagan yok. Küçük oşonda korodogu mışıktı jardamga çakırdı. Mışık küçüktü, küçük kızdı, kız kempirdi, kempir abışka çamgırdı, tarttı, birok hiç kıymıldagan yok. Oylanu oturup mışık üydögü çıçkandı, jardamga çakırdı. Muna uşantip, үй бүлө баары чогулуп, чаңгырды, тарды алышты. Бул жомокту аткаруу менен биз сиздерге ыры салды ынтымак, үй бүлөнүн биримдиги ынтымакта экендигин айтып кетмекчибиz. Тынч, кана бардыгыбыз спорго ордубуздан турабыз. Токтоп турабыз, эжекер. Thank you.
Cumamala sağlık bıcaraşır. Sorunlar ergele Türkağlar. Sorunlar ergele Bluetooth disconnected. Bizim eşimizi bayatan beri bir memam takıldadı otur. Ana, kim geldikken karaylıcı, kim eken? Geleveriniz memam. Karaglaçı. Kaysı, kim, kaysı, sağınızdaydı. Elesek dinger hazır. Ana, ayakta mısın hepsine kanı? Sandardan bu, o yazamatlar. Demek bizi bayatan beri bizge gelemde kutlatkan matematika kitabımız eken. Azamatlar. Sağ ballar. Matematika bolomsun. Meni жақсы оқысаң, чарбаны жақсы есеп жашайсың зор бақытта. Bu sandıktın içinde bir digonduk sanlar var. Üç bardağın salığa batmaya kaldı kalganlar. Sandar çıkavuz. Sandar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kana kadar men turuz? 1. Kadar men turuz? 1. Ne dedi?
конфет беремін. Алты көтереді. Бетіңізді тоспайыз бұрау. Мынада қылып қармайыз. Бетіңізді тоспай айтауыз. Қатты айтауыз. Sana bir Қанша-қаншасынғы шықпай. Sana bir de başlar. Bu sen bir de ortalar. Sen başında yol başlar. Sen de var başlara. Egele koz koyuğun iki degen sapılan elim çekecek koğun iki degen bağ koyun. Üç degen sen kolamın tümdü kuşamın el aram gelirse elsine kolamın. Benim adım Dök sana. Benim adım Dök. Ben üstten can bulam. Жақсы olgan baldağa жақсы деген bağ koyam. Барды сандан 5 жақсы, буға болат кем жақсы, ақылы чиндіктеп қуат 5-ке оққан балдарды. Әке күрғанлықты, бөгеге итті алыпты, ақаға қойын кеп, аңа қарыққа. Ой, Азамат, аңырайып қалыптыр. Мен, bir cumada 7 gün, bilip жүргін daima biri kıdır cesimin. Balbandan tekimiz vardı, senden semizmin. 2-4'e bölünüp kızmak kılan el için. 9 degen sambolum, 90'dan çombolum, 90'dan çombolum. Tomoluk başımdan toz koyun. Benim boyum toğalak, münnattım yol bolar, bizim tüsamalar, düz zamatta ol bolar. Ой, Азаматтар. Sen bakalım koyasın mı? Bizim ene dilimiz qaysı dileler? Abay. Ene dilimiz qaysı dil? Kırgız. Kırgız dili. Kırgız dil jönünde ırlarımızı aytабыз. Kırgız dili benim. Ha. 1, 2, 3. Kırgız dili benim kılım karıtan. 5 yılanı ölçü alay karıtan. Kırgızda dağlar betleşip Kırgızdan diyeni koygunca kırılıp koygunca Kırgızın dili ölgünce. Amin. Kırgız dilim ecem kılım Kırgız dili ecem kılım karıtkan ölçünü alma hiç kim anı tarıktan. Kırgız dilim suyum seni. Kırgız dilim suyum seni degen sözden tanmayın. Alay gelin benim dilim dağa kalayım dağıtayım. Men Kırgız'ımı kırmızı içi çok oyğun. Men Kırgız'ımı Kırgız yerde oyğun. Manak batır büyüdükçün çoğurgan. Men Kırgız'ımı Beştaş'ın oyğun. Azamat. Atatürk'süz el babay, başka utka tem babay. Allah tosu ben Kırgız, böden edenken balbay. Kırgız senin çürümüm, bana sana tututkan. Kırgız senin mekenim, beni bıkkın Kırgızstan. Bak, çok var. Yerine geç. Trabzon'dan. Жетті, көңіл бұрғаныңыздар үшін çok рахмат.
майрамга менен куттуктайм. Ушуга чейин алифбе китебин окуп бүтүп, тамгаларды таанып жазып калдыңарбы? Ооба. Окуп атасыңар, бири-бириңер менен мамиле кылышты үйрөндүңөр, Ооба. Баарыңардын келечегиңер кең болсун, асманыңар ачык болсун, заманыбыз тынч болсун. Келечекте көптү үмүттөндүргөн балдардан болуп чоңоюшуңарга тилектешпиз. Эжекебизге дагы эжеке ушундай мотураган балдарга тамга таанытып, келечекке жол ачуутабыз. Сиздин да иштериңизге ийгилик, күлгүлөр бакыт каалайбыз. Балдарым, мына күнү силердин турмушуңардағы, мектеп турмушуңардағы ең сонун болгон күндөрүңдү алифбе майрамын өткөрүп атасыңар. Бул силердин мектептеги алгачкы майрамыңар атындарым. Мына силер бүгүнкү күнү алифбени окуп, тамга таанып сабактар ачылып аткан күн. Ушул күнгө эч качан эсиңерден чыкпасын. Мына силерге тамга таанытып, алгачкы билимди берген Арзымхан эжекеге чоң алкыш айтабыз. Кандай десең? Ой, азаматтар, эжекеңер жакшы үйрөтүптүр, сөздөн кийин кол чабууну билген азаматтарым. Силер жакшы окугула, эжекеңерди дайыма жакшы атка кондуруш үчүн силер кандай окушуңар керек? Жакшы! Ой, азаматтар, жакшы окугула. Мынеке, мына бүгүн ушундай биринчи класстын алифбе майрамына күбө болду. Биз ушул майрамда эжекеге өткөргөн, билим берген мугалимине чоң ыраазычылык билдиребиз. Жалпы ата-энелердин атынан шартка байланыштуу дайыма ата-энелер келчү, ата-энелер келүүгө уруксат бербей калды. Урматтуу үйдө отурган ата-энелер, балдарыңардын дайыма жакшы окуп, силердин бактыңар болушун каалайм. Урматтуу мугалимдер, дайыма ушундай балдарды окутуп, окуткан билимиңер жугумдуу болуп, дайыма ишиңерде ийгиликтер болсун.